revolucionarna linija. Od kada je radnička klasa stupila na istorijsku pozornicu kao najmasovnija klasa u društvenoj formaciji kapitalizma, prolazila je kroz niz faza svojih teorijskih pogleda i praktičnih perioda u borbi za ostvarenje svojih ciljeva. Primarni cilj proletarijata tokom celog perioda je bio uništiti klasni društveni poredak, a to znači neprijateljsku klasu kapitalista, njenu državu i samu osnovu koja omogućava vladavinu te klase, a to je privatna svojina i robno-novčana proizvodnja. Za ostvarenje tog cilja, klasa proletarijata mora posjedovati u svojim rukama sredstva za uspešnost njegove realizacije, pre svega teorijsku osnovu zasnovanu na naučnom pogledu na svet, a koja ujedno predstavlja jedan novi pogled na celokupnost društvenih odnosa i radikalni raskid sa prošlim i prevaziđenim shvatanjima, buržoaskim pogledom na svet, zasnovanim na idealističkim filozofskim predstavama građanskog sveta, kao i nizom shvatanja predkapitalističke epohe. To je podrazumevalo opismenjavanje i naoružavanje proletarijata svojom teorijom koja će pojasniti svet oko njega sa filozofskih i socioloških pozicija, objašnjavajući ekonomske uzroke sopstvenog položaja kao potčinjene i razvlašćene klase. Drugo sredstvo za ostvarenje tog cilja je shvatanje o načinu organizovanja proletarijata kao klase u borbi za ostvarenje svojih ciljeva. Načina na koji će se ona organizovati u revolucionarnu silu, dovoljno moćnu da primeni saznanja i svoje naučne teorije. I treće sredstvo na tom putu je izgradnja niza mehanizama koja će omogućiti sprovođenje i proveru svojih teorijskih postavki i njene primene, proveru kroz stalno promišljanje samih postavki, odnosno kroz samu praksu vladavine proletarijata. To dijalektičko jedinstvo u ostvarenju svog cilja predstavlja revolucionarnu liniju proletarskog pokreta i koji se očitavao na različite načine u njegovoj borbi. Na putu sprovođenja revolucionarne linije iskristalisale su se osnovne struje koje su predstavljale stalnu kočnicu i prepreku borbe proletarijata i predstavljaju moćno sredstvo u rukama klasnog neprijatelja za očuvanje kapitalizma. Izdvajamo osnovne idejne linije kao prepreke u borbi proletarijata. Reformizam. To je linija u radničkom pokretu koja smatra da se kapitalizam može prevazići nizom reformi bez potrebe da se menjaju same osnove kapitalističkog sistema. Reformizam propoveda mirenje i harmoniju klasnih interesa i zagovara mogućnost prelaska u socijalizam mirnim putem. Reformizam prevladavanje kapitalizma vidi na parlamentarno zadobijanje većine, a nakon toga zakonskom regulativom uspostavljati novi društveni sistem. Reformizam je postao osnova imperijalista za gušenje revolucionarnog pokreta, kao i sredstvo, odnosno tampon zona između kapitalista i proletarijata. Zato reformizam prihvataju srednji malograđanski slojevi koji upravo imaju tu ulogu u očuvanju kapitalističkog poretka. Revizionizam je struja u radničkom pokretu koja polazi od shvatanja da je zbog stalnog razvoja proizvodnih snaga, a samim tim i društvenih odnosa, potrebno revidirati neke teorijske postavke kao zastarele i prevaziđene i formulisati nove. Revizionizam u suštini negira osnovne postavke marksističko-lenjinističke naučne teorije. Revizionizam je pre svega odstupanje od osnovnih principa klasne borbe radi vođenja kapitulantske politike prema klasnom neprijatelju. Zbog svog prividnog ostajanja na pozicijama marksizma-lenjinizma, odnosno doprinosu njegovom razvoju, on je u mnogome perfidniji i opasniji protivnik u sprovođenju revolucionarne linije od samog reformizma. On je zadao najveće udarce borbi proletarijata u drugoj polovini 20. veka. Dogmatizam je struja stalno prisutna u pokretu koja pokušava pokret podrediti određenim nepromenjivim shvatanjima.
Dogmatizam pokušava ceo proleterski pokret i njegovu borbu ograničiti u skup niza citata, formi, pravila koji ne predstavljaju odraz konkretne prakse i koji udaljuje proletarijat od ostvarenja svojih ciljeva. Dogmatizam je, kao i reformizam i revizionizam, izraz oportunizma i nespremnosti da se ide dalje u revolucionarnom preobražaju društva, a koji najviše odgovara strukturama poput partijske birokratije. Marksističko-lenjinistička teorija je naučna i nedogmatična. Stranio je svaki dogmatizam, jer je ona upravo živa i proverljiva i moguća jedino u praksi i kroz praksu, sa stalnim kritičkim preispitivanjem svih spoznatih postavki. Zato je pogrešno revolucionarnu liniju svesti na neku apstraktnu i opšte važeću formu sa sadržajem datim za sva vremena. Revolucionarna linija je ujedno uvek jedna, kao izraz potrebnog dijalektičkog jedinstva teorije, revolucionarnog subjekta i same prakse, a istovremeno je i različita, uslovljena istorijskim konkretnim okolnostima. Jedna revolucionarna linija ne mora značiti njenu uspešnost u drugim okolnostima i na drugom stupnju. Postoje mnogi primjeri u borbi proletarijata kako je jedna revolucionarna linija bila plodonosna, a u drugim slučajevima trpela poraze i morala odstupati. Navodimo 12 revolucionarnih linija, a bilo ih je još, koji odgovaraju određenim istorijskim okolnostima i koje su bile izraz i potreba prakse u tom istorijskom trenutku. Prva revolucionarna linija je bila pobjeda Marksovih shvatanja nad strujom u radničkom pokretu, koja je mislila da se kapitalizam može prevladati samim činom uništenja kapitalističke države. Druga revolucionarna linija se pojavila kao teorijski odgovor na prodor reformizma u radnički pokret s kraja 19. i početkom 20. veka, a protiv koga je borbu vodio Engels, a kasnije posebno Lenin. Treća revolucionarna linija se pojavila sa shvatanjima Lenina u vezi potrebe i značaja revolucionarne organizacije kao neophodnog elementa za ostvarenje proletarske revolucije. Četvrta revolucionarna linija se javila kao pobjeda nad shvatanjima da socijalistička revolucija može pobediti jedino u industrijski razvijenim zemljama, a da feudalne i nerazvijene polukapitalističke zemlje moraju proći najpre fazu buržoaske demokratske revolucije, a što je opet zasluga Lenina. Peta revolucionarna linija se javila kao posljedica sukoba oko mogućnosti izgradnje socijalizma u jednoj zemlji, a za što su se zalagali Lenin i kasnije Staljin. Šesta revolucionarna linija se javila kao potreba zaoštravanja klasne borbe u društvu i posle osvajanja vlasti od strane proletarijata, dokle god se vodi borba sa ostacima kapitalizma i dokle god postoji svet kapitala, a što je doprinos Staljina i Sovjetske partije između dva svjetska rata. Sedma revolucionarna linija se javila u potrebi da se paralelno sa borbom za oslobođenje zemlje mogu graditi i organi nove revolucionarne vlasti. Primjeri za to su Titov pokret jugoslovenskih partizana, Enver Hodžin pokret albanskih partizana, Ho Ši Minov vjetnamski pokret, kao i Maove crvene komune u Kini. Osma revolucionarna linija se javila kao posljedica shvatanja da seljaštvo u duboko nerazvijenim i kolonijalizovanim zemljama, pored radničke klase, može predstavljati revolucionarni element, a što je jedan od doprinosa Maoa teoriji marksizma-lenjinizma. Deveta revolucionarna linija je odbrana pokreta od prodora revizionizma, birokratizacije partije i njenog oburžoazenja, posebno u borbi protiv jugoslovenskog Titovog revizionizma, sovjetskog hruščovljevskog revizionizma, a kasnije kineskog revizionizma, gde su doprinos dali Enver Hodža i Mao Tse-tung. Deseta revolucionarna linija su shvatanja da se revolucija može izvesti i gerilskim načinom ratovanja, a što su u praksi potvrdili Castro i Che Guevara, a kasnije je to postala vodilja mnogih revolucionarnih pokreta.
11. revolucionarna linija je bila reakcija protiv novih oblika revizionizma i reformizma, koje su doprinos dali predstavnici urbane gerile po Evropi i Južnoj Americi. 12. revolucionarnu liniju živimo danas. Ona se javlja u uslovima potpune koncentracije kapitala na globalnom nivou, temeljnom i permanentnom krizom kapitalizma i haosom koji proizvodi, a koji preti uništenju čovečanstva. Ta revolucionarna linija je esencija svih prethodnih linija, a ujedno i posebnost jer obuhvata do sada najširu formu obespravljenih slojeva, pored radničke klase, milionske mase seljaštva, nezaposlenih, žena, prekarista, naučne inteligencije. No, posebnost te revolucionarne linije se najviše ogleda u toj suprotnosti imperialističkih centara i njegove periferije koja dobija sve oštriju formu, gde se javlja potreba za uspostavljanje jedinstvenog fronta borbe u tvrđavama imperializma, njegovim metropolama i kolonijalnim prostranstvima širom planete. To dijalektičko jedinstvo radikalne borbe u raznim formama s ciljem da se uništi kapitalizam vraća nas na početak i kraj, da se omogući rađanje novog sveta za čije postojanje već postoje pretpostavke u umirućem svetu kapitalizma.